jer je neko htio muslimansku državicu, a vidimo danas gdje vode muslimanske državice. Ili stanu nasred ceste i merhabaju se na sve četiri strane, ko biva, znate, moramo mi sutra biti u stanju da se pozdravimo. Ne moramo biti u stanju da se pozdravimo, ima milion ljudi u ovoj zemlji, manje, ali ima jako mnogo čije merhaba nikome ovdje od nas ne treba. I moj izborni kredibilitet bi bio upitan onog trenutka kad bi se ja kandidovao, ali ja nisam kandidat. Dakle, nisam bio kandidat 2010. Nisam bio kandidat 2012. i neću biti kandidat 2014. Hvala vam na to merhaba, vi trebate idete u zatvor. Dakle, meni vaše merhaba ne treba. I ničije merhaba ko treba u zatvor, to meni ne treba, nikome. Dakle, ljudi protiv kojih se vi borite nismo mi, nisam ja, kojeg vi ne možete nikad ubijediti u to da bude Bošnjak, kojeg vi ne možete nikad ubijediti u to da bude Bošnjak, kojeg vi ne možete nikad ubijediti u to da bude Bošnjak, jer naprosto ste to definirali kao muslimana sa velikim M vjernika. Ne možete me nikad ubijeti. Pa jeste, brate. Danas su neki pohapšeni. Vi trebate idete u zatvor, vi trebate idete u zatvor, vi trebate idete u zatvor. Uko, niste vi. O čemu vi pričate? O ratu hoćete da pričam. Hoćete o ratu malo da pričam. Hoćete da vam ja pričam kako sam staklo dobio posle rata. Cijeli ne bude ustaklen, moj nije. To veze ima. Ima jer se vi hvalite da ste u staklu Sarajevo. A bio sam svaki dan rata u Sarajevu zajedno s vama. Moja majka koja klanja 5 vakata i imam 3 šehida u porodici. Klanja 5 vakata i imam 3 šehida u porodici. Klanja 5 vakata i imam 3 šehida u porodici. Oni koji misle da ćemo biti privjezak davnih, prošlih, feudalnih vremena, pogriješili. Ovdje je krenula antibirokratska pobuna. Samo se pitam kako uspio proći provjere ministar sigurnosti današnji, za kojeg je evo evidentirano ovdje da postoje razgovori sa Nasirom Kelimendijem, iako on negira poznanstvo sa njim, negira kontakte sa njima, ja vam kažem da su bili ti kontakti. Dakle, puno je heroina uloženo u temelje Avaza. To postoji zadokumentovano u ovom papiru, ja bih rado da ga neko smije pročitati i objaviti, ali ne smije niko. Ko je, odakle, šta je, kako postata promaha Gusinjska, a onda dodaje, došavši iz Alipašinog Gusinja u Titograd, postaje aktivan član partije i napreduje u političkoj karijeri do mjesta sekretara ćelije Komunističke partije Jugoslavije za jednu od titogradskih mjesnih zajednica. Opće je poznato da su na takvim položajima, pa makar i mjesnih zajednica, mogli doći samo provjereni saradnici kontraobavještajne službe ili ti KOS-a. On je u zadnje vrijeme postao vrlo kooperativan i on će uraditi sve što se traži od njega. Znamo ko upravlja ovom državom, ko traži određene stvari od određenih funkcionera i Fahrudin Radončić je vrlo podoban za to jer svi imaju i svi znaju ovo što ja znam, čak i više od toga. Mjesecima radi kao kahve kuhar u generalštabu armije Bosne i Hercegovine kod tadašnjeg načelnika generala Sefera Halilovića, što je bila idealna pozicija za pridvoravanje vođama bošnjačkog naroda.
Ta pridvornost dovela ga je do simpatija samoga rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića, koji mu od pomoći iz muslimanskog svijeta dodijeli novac da napravi novinu koja će pomagati Bošnjački nacionalni pokret. Od tada Radončić izrađuje imperiju igrajući dvostruku igru, s jedne strane bošnjačkog tribuna, a s druge kosovskog operativca koji postepeno preuzima moć upravljanja bosansko-hercegovačkim javnim mnijenjem, piše Fehratović i nastavlja. U cilju rađanja finansijskog magneta službe mu naročito crnogorska veza omogućuju konekciju sa balkanskim narkobosom Naserom Keljmendijem. Radončić enormne količine Keljmendijevog novca pere preko svojih novina. Ali ja ovdje imam crno na bijelo da su evidentirani njegovi razgovori sa Naserom Keljmendijem. I ovo je akt pod nazvom operativni tim Igman. Dakle, traži se od OSE da dostavi sve snimljene razgovore Fahrudina Radončića i Nasera Keljmendija za period 2008. i 2009. SIPA posjeduje razgovore za period 2008. godinu, ali je tražila naknadno od OSE da dostavi i druge snimke. Zašto to Almir Đuvo nije uradio i je li uradio, a ako je uradio, onda Fahrudin Radončić danas ne bi bio ministar sigurnosti, jer ne bi mogao biti s obzirom na ovakve kontakte gdje postoje još i, evo, spomenut ću Ismeta Bajramovića Čelu, i sve, dakle, počinje od ubistva Ramiza Delalića. Ja ponovo tvrdim da Fahrudin Radončić stoji iza tog ubistva. Ubistvo Ramiza Delalića se nikada ne bi desilo da ga on nije odobrio. Naser Keljmendi je pritvoren i vjerovatno će on podnijeti sav teret ubistva Ramiza Delalića, ali to nije tako. Naser Keljmendi nikad ne bi ubio niti bi se angažirao oko ubistva Ramiza Delalića da Fahrudin Radončić to nije odobrio. On to nikada ne bi smio uraditi da nije Fahrudin Radončić. Fahrudin Radončić je zaslužan da je islamska zajednica hvala Bogu udarila temelje upravnoj zgradi na Kovačima i zbog tog čina koji je on napravio ja sam mu dužan. Stoga ja predlažem da kandidat bošnjačkog člana predsjedništva, najveće bošnjačke stranke, odustane od članstva, od svoje kandidature i da se posveti političko svojoj stranci, a da prepusti Bošnjacima koji znaju, mogu i hoće, Neću ja o tome odlučivati. To će narod odlučiti 18. oktobra. Što znači? Molim. Što znači da niste bolji kandidat od gospodina Radončića? Šta mislite o kandidaturi Bakre Hadžiomerovića? Nemam o njemu mišljenje i mislim da nema potrebe da ja dajem o bilo kome svoj. Gospodin Emir Suljagić. I dozvolite da ja se sustegnem o ocjeni bilo koga. Oni su legitimni kandidati, oni su građani ove zemlje, oni imaju pravo da se kandidiraju, svi se imaju pravo kandidirati i ja nemam potrebe da bilo kome govorim bilo šta ružno, ako nema šta da kažem lijepo. Ne govorim ništa više, ne pričaj čafurske priče, ne znam gdje sam, opasna sam.
Sad sam vijesta, sad sam želuda, ne damo hoću. Sad sam želuda, ne znam šta hoću. Sad sam želuda, ne damo hoću. Sad sam sve luda, ne znam šta hoću. Sad sam sve luda, ne damo hoću. Sad sam sve luda, ne znam šta hoću. Sad sam sve luda. Zato što si balija, srušio si miran san. Nosila ti drina, 100 mučaketina svaki dan. Ne volim te Alija, zato što si balija, srušio si miran san. Nosila ti drina, 100 mučaketina svaki dan. Želim da obavijestim sve ljude dobre volje da je Zlatko Lagundžija mi jako pomogao da se registrira Svjetski bošnjački kongres i zbog toga mu ostajem jako zahvalan. Znači to da je Zlatko dobar Bošnjak? Ja ne želim da sudim nikome ko je dobar, svak zna koliko je Bošnjak. Ne prosudili. Glasati za one koji se pretvorili u lokalne moćnike. Nemojte to. Nemojte glasati za one koji su stekli bogatstva pa im se ne zna porijeklo. Bogati jesu, ali ti nikako ne dohvatite otkud mu na jedan put pare. Nemojte glasati ni za tu sortu ljudi. Nemojte glasati ni za one koji mnogo govore, a rade prijatne poslove. Znate, uvijek nađu nešto prijatno za sebe da rade i u toku rata prijatno, ali puno govore. I nemojte glasati za one koji za sebe agituju, koji kažu glasaj za mene, treba da za mene glasaš. One koji traže vlast, nemojte za njih glasati.